inshuti bakunzi bagenzi magazine tugiye kubagezaho aho icyorezo cya covid gihagaze mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange ndetse na gahunda ijyanye n'inkingo. Turi kumwe na Dr. Josette Nahimana ushinzwe porogaramu y'ikingira mu ishami ry'umuryango w'abibumbye gishinzwe ubuzima OMS mu Rwanda. Tubaye ikaze. Murakoze. Nka OMS mubona icyorezo cya covid gihagaze gute ku isi? Nka OMS mu buryo bw'imibare tubona itangwa buri munsi n'inzego z'ubuzima ziri mu bihugu bitandukanye yerekana ko kugeza tariki 24 arizo uyu munsi bivuga ko ari imibare yatanzwe ku munsi w'ejo yerekana ko abaturage bageze muri miliyoni 352 zirenga bamaze kwandura iki cyorezo cya COVID-19. Muri abo ngabo miliyoni 5,616 cyarabahitanye bamaze kwitaba Imana. Mu rwego rw'isi ni nk'icyo nabivugaho urebye, ariko nanone tukibukiranya ko muri aya mezi ashize ndetse na n'uyu munsi wa none imibare yari yazamutse cyane kubera ubwandu bwa covid yihinduranyije ariyo Omicron. Ubwo rero yatumye cyane habaho abantu benshi bandura kubera ko yaje ari virusi igaragara ko yanduza cyane. Kuva rero mu kwezi kwa 12 gutangira imibare yariyongereye cyane, ariko muri iyi minsi tugenda tubona ko imibare igenda yongera kugabanuka. Murakoze cyane. U Rwanda mufata gute birebana no kurwanya iki cyorezo? U Rwanda rwafashe ingamba zikwiriye, niko nabyita, ntago navuga ko zikaze. Ni ingamba rwose zijyanye n'uko icyorezo cyari kimeze kuva kigitangira, kuva umurwayi wa mbere akigaragara. Igihugu cy'u Rwanda cyahise gifata ingamba zijyanye no kwirinda, cyane cyane zishyira mu bikorwa umurongo ngenderwaho nk'uko uba watanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, mu rwego rwo kwirinda za ngamba zo kutegerana, guhana intera, gukaraba intoki inshuro nyinshi ndetse no kwambara agapfukamunwa. Ibyo rero u Rwanda rwahise rubishyira mu bikorwa, ariko nanone ahita hajyaho zaguma mu rugo mu bihe bitandukanye, kandi nazo zagaragaje ko zagiye zitanga umusaruro mu buryo bwo kugabanya umuvuduko w'ubwandu bwa COVID-19. Turabona rero ko hari icyizere kandi biragenda neza, ko hari icyizere ko mu minsi iri imbere rwose izo ngamba zikomejwe zigashyirwa mu bikorwa, abaturage bakabyitaho, ntibananirwe ngo babireke, kuko hari igihe abantu bananirwa. Hari icyizere cy'uko iki cyorezo rwose cyaba abantu bagikontorora bigashoboka. Ariko byanga bikunze iki cyorezo kitugomba kugihashya burundu. Koko mukurikije ibyo byose bimaze gukorwa n'ibirimo gukorwa mubona COVID-19 ihagaze? Ubu ngubu biragoye, ntabwo byoroshye mu gihe nk'iki kuvuga ko wagihashya burundu. Ntabwo byoroshye. COVID iracyafite amakuru agikorerwaho ubushakashatsi. Rero kuvuga ngo uyu munsi wenda ngo twakwemeza ngo igihe iki n'iki icyorezo tuzaba twagihashije, icyiza twavuga twakwishimira ni uko hari ingamba zagiye zifatwa. Nicyo twakwishimira cyane kandi zatanze umusaruro, arizo za ngamba 3 navuze bwa mbere, ariko nanone hiyongeraho urukingo, hiyongeraho gukingira
dutekereza ko nk'uko twagiye tubona inkingo zitanga umusaruro muri ziriya nkingo z'abana dutanga, indwara nk'ubushita ikaba yararanduwe burundu, hanyuma tukaba turi mu nzira nziza mu kurandura indwara y'imbasa. Iki ni ikigaragaza ko inkingo zikora. Hanyuma turi no mu nzira nziza yo kugenda tugabanya ubwandu bw'iseru, nabyo turi mu nzira nziza, ngira ngo iyo mureba mu baturage muri rusange nta bana benshi bakirwara iseru. Njye ndibuka mu myaka ya za 80 rwose iseru yajyaga iza ari icyorezo, abana bakarwara bakanapfa, ariko igenda igabanuka kubera inkingo. Si izo zonyine, hari n'izindi, hari indwara tutakibona. Nk'ubu ntabwo ushaka kukubwira ngo kokorishi, hari abantu batayizi, ariko twebwe ngenda yibuka rwose nkiri mutoya ukuntu umwana yakororaga rwose ukumva bimeze nabi, ariko nk'abantu b'iki gihe ubabwiye kokorishi ntibayimenye. Inkingo rero zirakora, inkingo zitanga umusaruro. Kuva rero dufite inkingo zihari zikaba ziri kugenda ziboneka, turizera ko n'iki cyorezo tuzagihashya. Ntabwo turamenya igihe, ntabwo twavuga ngo ni uyu mwaka, ni umwaka utaha, ntabwo byoroshye kubivuga, ariko hari abantu babikurikiranira hafi uko abantu bazagenda bikingiza, iki cyorezo gishobora kuzagabanya ubukana gifite uyu munsi wa none. Turashobora kutagihashya burundu, ariko kikaba icyorezo dushobora kubana nacyo, urwaye akavurwa, abantu bakomeje kwikingiza, rwose byagenda neza. Murakoze cyane. Ubuzima burasa n'ubugenda bugabanuka, ndetse n'ibikorwa byinshi byasohokoye imirimo nka OMS. Ni izihe nama mwahaza guverinoma mukurikije uko iki cyorezo cyagiye kihinduranya? Inama ziba zihari. OMS muri mandate yayo ni ugutanga umurongo ngenderwaho, ibihugu bigenderaho, za minisiteri z'ubuzima zigenderaho. Ubwo rero uko haza kwihinduranya gushyashya, uko haza mu bibazo bishyashya, OMS nayo igenda itanga umurongo ibihugu bikwiriye kugenderaho kugira ngo bikomeze guhangana n'icyorezo, nka cyane mu byerekeranye n'imivurire, ku byerekeranye n'ubwirinzi, uko abantu bakwiriye kuba birinda, uko ubwandu bugenda bugaragara buza ari bushya, niko nayo OMS igenda ishyiraho amabwiriza. Haba hari abantu babishinzwe, haba hari abantu bakora ubushakashatsi, uko habonetse virusi nshya yihinduranyije, abantu b'abashakashatsi baragenda bakayikoraho ubushakashatsi, bagashakaho amakuru, bakamenya uko imeze, hanyuma bagashyiraho umurongo ngenderwaho w'ibihugu bigenderaho kugira ngo bihangane n'izo variyanti nshyashya ziba zaje. Umuturarwanda we agomba kugira imyitwarire muri iki gihe cy'icyorezo? Umuturage arasabwa gukomeza kwirinda, ariko cyane agasabwa kudatezuka ku ntego. Akenshi ikijya kigaragara ni uko iyo icyorezo gihari, icyorezo gitinze, ikigaragara ni uko usanga abantu bashaka gucogora, gucika intege, bashaka kurambirwa, ariko nta bundi butumwa tubaha uretse ubwo gukomeza tukaba ku rugamba kugeza igihe iki cyorezo tuzagitsindira. Arasabwa iki rero? Arasaba gukomeza gukaraba intoki, arasabwa gukomeza guhana intera na mugenzi we, arasabwa gukomeza kwambara agapfukamunwa, arasabwa kwikingiza rwose. Ni ikintu twabwira abatwumva, badutegeye amatwi, ko nibyo bizadufasha, hamwe n'izindi ngamba zihari, nibyo bizadufasha cyane gutsinda uru rugamba rwa COVID-19.
mukurikije uko icyorezo cyaje ibibazo byateje biratanga uburyo butumwa ku bafata ibyemezo, abashakashatsi mu bijyanye n'ubuzima ndetse n'abantu muri rusange. Buriya ikintu cyose iyo kije kidusigira amasomo. Hari igihe abantu bashobora kwirara bakibwira ko wenda indwara zashize mu isi, ariko buriya biba bikenewe ko abantu bakomeza mu rwego rw'ubushakashatsi, gukomeza kureba za gukurikirana icyo nakwita za foye z'indwara, ahantu indwara ziri. Hari igihe ziba zituruka mu nyamaswa, hari igihe ziba zituruka mu bimera, hari igihe ziba zituruka mu bantu ubwabo wenda bazanduye bakazanduzanya. Bisaba rero ko abantu bakomeza kuba maso, n'abashakashatsi bagakomeza ubushakashatsi kugira ngo n'ubutaha wenda haramutse haje ikindi cyorezo kizasange twiteguye guhangana nacyo. Dr. Rosette, ndabashimiye cyane kuba umwanya wanyu mwaduhaye. Murakoze cyane. Namwe mwese mwakurikiye iki kiganiro ndabashimiye kandi bifuriza ubuzima buzira COVID. Mwari kumwe nanjye umukunzi Mediatrice.